chicken merah 4 gram, dan 1 ekor lobster kue dibayar tunai. Saya terima nikahnya Bu Irma Yunisi binti Bapak Suwartono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Lancar mas. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Saya terima nikahnya. Saya Yang mau mengucapkan oh ya